उसी हजुर आखे दुख्छ पहिले हजुर अझै चुरी लालु देवी देवता सब गुणलो के चाहिँ अन्तरे थाम्लो उतिखेर बेन वन मगना भयो अन्तरे भाषा त भयो बोलो चुगला त्यसमा नन थाहा होला नि इनमुसु पेन लजु साइ मेंगन मेम निले मुन्ना माइ नन्ते साइन थिएन नन बेन थाहा त के ज्ञान थाहा यहाँ चाहिँ त्यसमा चाहिँ पखा के सुंगादो हजुर अब हिमाल चाहिँ खोले बिस्तारै तर धेर त दिन है अन्त हिमाल हेरेर बस्ने हो काम झुल्किएसम्म बसौँ कि हामी एकसो है हेर्नु माथि कस्तो माथि हजुर सु ग्याङ लगी तेर अत खोला नमाइ ए हजुर यो गल्छ रे याम ल सुबेर तमै चाहिँ खावा निबला बढी सजिल तलका कुखुरा बाँध्ने डाँडा कहाँबाट घाँस बसेर आयो यहाँ सधैँ कुखुरा बाँच्थ्यो इथे मार्छ बाबले सट्टौमा जानुपर्छ देन शब्द रे देन आखा ज्ञान शब्द ठकन दिसे मन गमुला हामी लुला ज भित्र हुन्छ वाइ अनि नागा त नाक भिसिमन मा सुल्टा ल त उल्टा मन के शब्द ल उल्टा जा ओदे गलत बुझाइ मुल्दैन दन्ते त अब यसमा सु ग्ला जब रमणीय ग्ला मुला वाइ तर्मर बेन कांगसोङ ब्राङबा हिमाल मंगबा पहाड ब्राङबा तर चुरी हावा मिदुसी ओदे दे बिचारा दब जति टिम बिसम वातावरण त ओदे दे फरला चाहिँ के वाइ राङ से एउटा समिति यताउता बनायो भने त त्यो वातावरण त्यो व्यवस्थित लै हजुर बोट राख्ने यहाँ माथि नै कुनी खानी तर्फ यो म कसो खोदो म वंगाउ लारिन है